man! Utang sa kwarta. Ano man ang gumawa lagi? Ang gugma perminti man na. Utang sa kwarta. Wala ang gugma di wala gugma. Wala mo ko'y utang sa gugma kay mubaya, musukli man ko. Utang sa gugma. Sir, sir lang, sir. Mutakas ako BPN ni sir. Utang sa kwarta. Ang ba, sagdi ng gugma eh. Utang sa gugma na lang. Kay... Dere ma'am, dere ma'am. Utang, sir, meron utang sa gugma. Kwarta kay wala ko kasuway sir mahigugma. Utang sa kwarta. Utang sa kwarta, uy. Utang lang sa gugma. Free ram ng gugma. Utang sa kwarta. Wala nga utang sa gugma. Ah, wala. Ay, siguro na. Saman! Bugos, hugog,